Nongeye kuguha ikaze wowe udahwema gukurikirana Igo Stamina TV. Reka nkubwire ko hamenyekanye ibyo Perezida Kagame yaganiriye n'umwami Charles wa gatatu mu kiganiro bagiranye kuri telefone. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ikiganiro kuri telefone n'umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu, amwihanganisha kubw'urupfu rw'umubyeyi we umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Mu butumwa umukuru w'igihugu yanditse kuri Twitter yatangaje ko u Rwanda rwiteguye gukorana n'umwami Charles wa gatatu muri gahunda zigamije iterambere ry'abaturage bo mu bihugu bigize Commonwealth. Muri Kamena uyu mwaka, Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bakiriye Charles wa gatatu, icyo gihe wari igikomangoma cya Wales mu bwami bw'Ubwongereza, n'umugore we Camilla Parker Bowles bitabiriye inama ya CHOGM i Kigali. Charles wa gatatu yitabiriye inama zirimo iz'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru yiga ku mihindagurikire y'ibihe, ubuzima n'iterambere ry'urwego rw'abikorera, yahuje abashoramari batandukanye bo muri Commonwealth, ndetse yanize kuri malariya n'izindi ndwara z'ibyorezo zititabwaho. Inkuru y'akababaro yo gutanga kwa Elizabeth wa kabiri yamenyekanye mu mugoroba wo ku wa kane tariki ya 8 Nzeri uyu mwaka. Yaguye mu rugo rwe ruri muri Ecosse azize izabukuru, cyane ko yari afite imyaka igera kuri 96. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yatanze n'ubundi mu gihe byari bimaze iminsi bitangazwa ko ubuzima bwe budahagaze neza. Nko muri Nyakanga 2022 yajyanywe mu bitaro, ariko nyuma aza gutaha. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri azatabarizwa ku wa mbere mu muhango witezwe kuba umwe mu yihuje abami n'abanyapolitiki ubayemo mu Bwongereza mu myaka ibarirwa muri za 40 ishize. Abayobozi bazitabira kandi basabwe kuzahagera mu ndege z'ubucuruzi, banabwirwa ko bazatwarwa mu modoka za bisi bari mu kivunge cy'abandi bantu bakuwe mu gace ko mu burengerazuba bw'umurwa mukuru Londres. Uyu muhango kandi uzabera mu rusengero rwa Western Abbey rufite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 2,200. Sinasoza ntakubwiye ko wakora like, share na subscribe, ibiganiro n'amakuru bikajya bikugeraho 5 ni Negros Neywan, Igo Stamina TV. Hasta la vista. Ubwo Perezida Volodymyr Zelensky yerekezaga i Kyiv mu murwa mukuru wa Ukraine, nibwo yakoze impanuka y'imodoka ikomeye gusa Imana ikinga akaboko. Ni impanuka yabereye i Kyiv mu murwa mukuru wa Ukraine, ubwo imodoka ye yagonganaga n'indi itwara abagenzi, nk'uko byemejwe na Serhiy Nikiforov usanzwe ari umuvugizi wa Perezida Zelensky. Uyu yavuze ko Perezida wa Ukraine yakomerekeye byoroheje muri iyi mpanuka. Amakuru avuga ko umushoferi w'imodoka yagonganye n'iya Zelensky yakomeretse akavurirwa aho iyo mpanuka yabereye mbere yo kuhavanwa n'imbangukiragutabara. Nikiforov mu itangazo yasohoye yavuze ko ababishinzwe batangiye iperereza ngo bamenye icyihishe inyuma y'iriya mpanuka, gusa ntiyagira andi makuru arambuye arenzaho cyangwa atanga. Zelensky kandi yakoze impanuka mu gihe yaherukaga gusura umujyi wa Izuma ingabo za Ukraine ziheruka kwigarurira nyuma y'igihe kirekire uri mu maboko y'ingabo z'Uburusiya. Ubwo yasuraga ingabo ziri ku rugamba muri uyu mujyi, zashimye kubw'uruhare rukomeye zageze mu bitero byo kwirukana ingabo z'Uburusiya zari zigaruriye ubutaka bwa Ukraine. Igo Stamina TV, Negros Neywan. Sinakubwira ngo bye, ahubwo reka nkubwire ngo komeza uryoherwe n'amakuru n'ibiganiro Igo Stamina TV yaguteguriye. Turabakunda cyane. Hasta la vista.